खुरुमजरी इमेज पाउदम मियंग ताबिरब ख्वाई पुनमकु अहानमदा खेत्रिबे मुनिनरो तरानोक चरी ngasi maroiba pau taranthoi suba manipur legislative assembly election 2022 gi mikhal gi polda BJP na chauna mangal thare chief minister N Birena miyam na BJP bu sagot pibagi damak miyam da tharap phongdorke loinana Punjab assembly election da Aam Aadmi party na chauna mai paktuna sasan pairagani Haujek ngasigi mapungiba pawmuk lobirase Mamang thagi February 25 amasung March manga da phase ani ton pangthokkiba taranithoi suba Manipur legislative assembly election gi vote masing thibagi thabak ngasi magi district headquarters singda ayuk pung 9 dagi hokre ngasi haidokkiba sing aduda hundrapam kendra INC gi TS Lokeshona BJP gi mire Muhindro dagi vote 59 hendun mai pakhe Hanyang da Chief Minister Oriba N Birena INC gi mire P Sarat Chandra dagi vote masing lising tarani panga chani hundra mato hendur mai pakre Ketrigau da NPP gi mire Sheikh Nurul Hasan na BJP gi hauzik sitting MLA su Oriba N Indrajit dagi vote masing lising ani ga chatre tara hendur mai pakre Kairau Kendra da BJP gi MLA Loremam Ramesona NPP gi MD Nasiruddin Khan dagi vote masing lising ni panga subna kunithoi hendur mai pakhe Thamaiban Canada Janata Dal Yugi Mirep Oriba sitting MLA Kumukam Joy Kisana BJP gi Mirep Oriba Jotin Waikom dagi bot masing lising ahumga marpuda nipan hendra mai pakre Uripo Canada BJP gi Mirep Khwairapam Raghumani Singana Deputy Chief Minister Oriba Y Joy Kumar dagi bot masing chatruk marfuhum dagi hendra mai pakre Kaisamthong Canada Independent Mirep Sapam Nisikantana RPI gi Mirep Oriba Maheshwar Thongnawjam dagi bot masing chama marfu taret hendra mai pakre Ya School Canada CAF NPD Minister Oriba TH Satyabratana NPP gi Mirep Oriba H Bikramjit tagi bot basing chatruk punthani thoi hendra mai pakre Sengmai Canada BJP gi Mirep Oriba Haikham Dingo mai pakre loinana Konthokjam da BJP MLA Dr Sapam Ranjan Langthabal gi BJP gi Mirep Karam Syam Wangwai gi NPP gi Mirep Khorajam Loken Nambolda BJP gi Mirep Thongjam Basant Kumar Bishnupura BJP gi Mirep Konthokjam Gobidas Morangda NPP gi Thongam Santi Thangada BJP gi Tomam Robindro Lilongda JDU gi Abdul Nasir Andro AC da Syam Kumar Ukrul AC da Ram Muiba NPP mai pakre Chandel Asida BJP gi SS Olis Tenopal Asida Letpau Hawkip Churjampur Asida JDU gi LM Khokte Mayangphal Asida K Robindro BJP na mai pakre Jiribam AC gi oina JDU gi Mirep Muhammad Asaf Odina BJP Mirep Namarakam Budhachandra Singha dagi bot masing chamani marfu taruk hendra mai pakre ngasi ayuk pung 9 dagi table taruk round tare thono thikiba bot masing thibagi adu nungtil pung ama makhairom ta matam dolosin ki mai paklaba JDU gi Mirep Muhammad Asaf Udina Pamising unaba Pamising hangba wangi paukum piraduna Asaf Udina hai Jiribam gi praja khudingmapu bot kahan bagi damak thagat chari Jiribam gi oina han bada JTK lambi gi thabak packet kani loina miyam ga tanarga tawbiya ba thabak sing tawgani haina phongdolam ki all political leaders including 2-3 chief ministers and all cabinet colleagues and MPs MLAs from outside from neighboring states Jiribam ga han lambi tawgani JT not government semba yabugi thajabla gi ro sa hojik ma clean ngali ay mo gi han ngamde ngasi bot masing Thibada JDU gi Mirep Muhammad Asaf Udina lising taranithoi gi chani yakai humdoi phangki BJP gi Mirep Namarakam Budhachandra Singhana bot lising taramathoi gi chatet humputret NPP gi Mirep Makamayum Abbas Khan lising maga chamsum nipan INC gi Mirep
Badru Rahman Chatre Kuntrani Pan Amadi Nota Chamga Humrani Pan Tadaki Mai Paglo Matung Chief Minister N Birenga Pamusing Unabada Manipuri Miamna Nuksibiduna Equin Hoki Batahi Manga the Honajari Tabak Singasi Yanga Prajamiamna Mendet Pirakpani Equid Karingba Soiba Lanba Yorbasu Napiu Lakadur Batangi Tamdi Nupigi Samasia Amadi Naros in the Akanba Yang Tanguna Makui Santok Labi Lainab Ahenam Yang Tangani Prime Minister Narendra Modi ki Fajarba Wakalo Dubu Miamna Pambadagi Set Kuntag Matak the Panguna Lingak Semno Honagani Masida NPP Nataba Wakal Manaba Party Singer Adumak Satmin Nagani Leader Ubafam Masidi BJP High Party asi Yamna Discipline Labor Party Oibanina Central Losing Masin Lorpa decision the Adumak Nagani Hana Fondoki BJP ki Wipa government she had no work home to Rogalakumatanda Han Tauramibugi Travel Hana when we Praja Singi Maruina youth Singla lady anxiety swing hand from the Lady Bar. The rural hill area, the Sakotpa, Watpagi, film the lady bar, the Nupishingi, Samisa, Atlan lady bar, the Armed Forces Special Power, Yam the Consumer report, so Soydana, I will post something, central government, the Equitaxilakanda, Armed Forces Special Power, Lokok Nanaba, Aduga, youth Shingi, employment, focus Pinanaba. Thawal amadi Kaksing Assembly Constituency oina board masing thiba puloi loikre Mikhala sida Lilong Assembly Constituency da JDU gi Mirep Abdul Nasir Mai Pakre Thawal Assembly Constituency oina di Hanik Chief Minister INC Mirep Okram Ibobi Mai Pakre Wangkim Assembly Constituency da INC gi Mirep K Megasan Mai Pakhi Mai Pakpa sig mai lena sitting MLA su oiba K Megasan na ofum kya phongdorni Physical muscle powers, money powers, may the fighty way. Adubo, Hanadi, Polin Kudimata, Namputa both other was as far as the experiencing in the last 15 years or so. At the day to the Sumaina, Napuha Puta was entertainment. Huzikshu, Babu Bazar to Kalui might have the Congress supporters to burn down the shops and houses now. Aduna Masi Sugumbasi Tawiti. BJP workers in Congress workers in low in the Dukan to the Kre. Aduna Sugumbasi, Equa Yamna, Wankin that peacefully, I Matampuna maintain Tawgal even. Babu Bazar, I police the yes with the young Kayaksu Pontowa. As a police team on Bakare, I do know. Aduna Dukan Loina de Mesta where you know the Sanga Nung Tajan Bahogre. Aduna, this is the situation. The BJP candidates in the Tauri ethics. Masi sing the Tamta thing, very unfortunate. I go sing the who have put the Hada photo plane, the Sulak was like Judah, just near the police outpost, Babu Bazar police outpost lay. Just 3-4 kilometers ki ESP area ni. Adagi White House the check post like ado sida the Tukai Pokai ba lo na taw se. Masi bahut mamang da di kari oiram gani. Bahut mamang da mai khoi ki polling station da phamba mayam si makhajai da khupang na set lo thai. Adagi workers in even the candidate yaw BJP candidate yaw ga. Masidi sugumba se khoi situation se. Masi yamna live up thire aduna like the Ashonba, Adagi Lyra me, Adagi Kanota Wabisang Lizadaba, Sagai Sound of a midi potadaba, Nambaki Wal Latre, Aduna, Masidi, Akwagi, violations of the political right, Adagi violations of this thing, the law of the land, Adagi, it is very unfortunate that the choice of political party, choice of candidate is not there in this BJP rule. Hairok Assembly Constituency Gina BJP Gimirep Dr. T.H. Radheshyam Mai Pakre Manamaki Kwaidin Nabalamba INC M Okendro Bu Maiti Birmani Mikel Mai Palava Dr. Radheshyam Nahai Karama direction the Kada Pusi Yam Chawa, social issue ni address the Opame, I am noisy, a quick cane of the soul lady, a hand but the drug problem.
ड्रग्सना हौबदगी इफेक्ट तौरक हजिक तौरी तुंगनस तौरखिदोरी अखोई सोसाइटी की फैब्रिक आई तर लोइन तत्प तारे ड्रग की प्रॉब्लम सिना सीमा मरु ओइबा प्रॉब्लम ओइ अनि सुबदा इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम सिमा हौरकपदि अखोई इनोसेंट लाइफ क्या अखोई मियोइ बि पुंसी मांगी बाई सम नंगाइतने गाइन अनि से अखोई पुन होना मिनरा काना अनि से अखोई सॉल्व तौनो होनाबा अहुम सुबदा अखोई की important sector ani education amasung health sri sa koi paisa am mapan chatwe Wanging 10th Assembly constituency dasu BJP mere P Brojen maki lamba INC gi M Hemantadai bot masing hen phangdun mai pakhi Khabuk Assembly constituency da INC mere hanagi sitting MLA O Surjakumar mai pakre Wabga Assembly constituency da BJP mere Dr Usam Devena maki khwaidin lamba INC gi Muhammad Fazul Rahim dagi bot masing yankhai khaktabak hendur mai pakhi Mikhal mai palaba Dr Usam Devena harau tem phungtu pakaloina Mana pakai kata betul sing matang da asumna pungdoki. Ini waktu nanti ada ki election si, at least 3,000 ni materta macam helakan dekat ni lah satu hari tu bu, koi contest koi makal koi wawai ki lagi manung tadi koi result ani jina contest tahu nak ni, ado kayu makha manung tadi baik tara tu macam ni koi media ada pun macam ni ado na koi aina khanja badi at least bising mahung materti helakan da ai bos kan ni lah satu hari mana, ado jadi koi yang koi ke mati, tidak macam helakan da kare, ado koi wawai ki lagi manung tadi ba development hai bata raha hai masih koi BJP lakada bu government sida ini kan hona jarkan da koi BJP Bharatiya Janata Party ki adu koi Narendra Modi ji ki makha da scheme ji koi kan hona jarkan da ngai bem sing chata naro jinda apply to kan koi sabon kan hona tahap priority di ai koi wogai si lambi koi la salak to ji sei kara sure adu hatak ti ana priority ji koi wogai da leiba koi kapsing da leiba kai ta leiba lambi sing cha ai thamari ngai bem da I know black topping koi koi la gi lambi koi bon part kana koi historical ke nodal lai maning tholaga lai ba adu pasi mukta su aine tong bis ki mayam lai gre adu ma sei pangthong no bonagani ai ka bada sei tara che koi adu mo koi khangani adu koi wogai de lambi koi na to pa koi ki diamond review gumba lokta review jam yeng da su mayam la hangbi du ni akoi wogai de sali lambi je manipur gi a ching ya tam ya kachin ko ya amu bok chatra ne koi wogai sali lambi se aduna maram warkanda public sing china koi Bharatiya Janata Party bu nisi biba thaja birpa aduna maram warkanda engon da nisi vote bibira Kaksing Assembly constituency gi oina NPP gi mirep M Rameswar mai pakre manam BJP gi mirep Y Surchandra bu mai TP ki Mikhal mai pal NPP gi mirep M Rameswar hai Mga ay uirga dong nimna aina tawbu yaba aina mangjagi ba manglan Kaching Kendra ge ma di Manipur gi tawge na khan thabak mayam ama ai already ai diary da iraga mayam ama thamaga laigre ba karigumba ina bochi karagadi in the next 5 years aina tawgo usi Kaching Kendra gi na karino Manipur gi na karino Manipur gi praja singda aina sidring ai da piramba yaba pochi karino ishona ingon da pireba quality amadi ingon da pireba gi tawgum ngambasi Karamaina masi public ki kana bada convert toxige masi public Manipur South pada karamaina kathoksige habi wakanje sina ise I'm very excited now asingri I'm excited hoye Yanglam Assembly constituency da BJP gi mirep Yumnam Radheshyam na maki naknaba lamba INC gi Jitenbu mai TP ki mai palaba Y Radheshyam na sup apum kya phungdurok ni Vote ka ba isti masana nuai ye isu nuai te ki media ki bindu su nuai jai kon hona jai si vote mukarga mathang tam sida tawba yaba mayam gi chakha tharang thapuk tawjagi habi dong bolem nari madu khudong chabu ti mudong chabu si amona ai gi assembly constituency prasin ai gona mon pibi bani madu gi mamal kaujroi aduga Sugnu Assembly constituency da INC gi mirep K Ranjit na maki khwaidin naknaba lamba BJP gi M Binod pu mai TP duna vote ka khrei K Ranjit mai paklak khibagal mari lena wafum kya phungdurok ni na nungai ai tare ai si 2000 dagi hauna Sugnu Kendra gi mihut oirakpa handaka tam tawlak sugni tam ngara mayam gi seba to lak chakre handaki tawluk subasina su yamna chauna hai tai yam ka henna chauna mai pakane na sa taw jabne du leiriba BJP sarkar sina ai ga thengnari bisni yam sengna hairaga Sugnu Kendra gi ai gi lamba wari ba gi naw binod kanate ai gi marup honorable chief minister Sri Biren ma ga di lamba tongdori marup ti haina raga thang na thindabai bhabta kanna tawre
थौबाल कक्चिंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी तरा बीजेपी सीट मरी INC सीट मरी NPP JDU फंख्रे माई पाहुद्रब लेहुबसिंग हानि डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाई जयकुमार कैसामथोंग केंद्र MLA L जयंत कुमार MPCC प्रेसिडेंट N लोकेन संगनाइरब हानि डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ओरम गायखांगम यहोरे मणिपुर हौकी पुंग कुनमरीद मियोई तरा तरुक नोन कोविड पॉजिटिव ओइब थेनखरे मई सिखिबगी पाउद लेते पुंगपुम मसिदा अपुन मियोई लिसिंग मग चामा हुमद्रा हुमदोई कोविड टेस्ट तौकी मदुदा मियोई तरा तरुक पॉजिटिव ओइकिबना कोविड पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा 1.3 यौखी स्टेट असिगी ओइना कोविड लाइसेंस छंदोरपदगी ngasi फाउबदा मियोई लाख 1,33,919 कोविड पॉजिटिव ओइक्रे ngasi मियोई 15 ना फदन डिस्चार्ज तौखिबदगी अपुन ना फक्रबगी मसिंग लाख 1,33,493 सुखिदुना स्टेट असी कोविड नाम फबगी चांग चादा 9.38 यौरे एक्टिव केस द मियोई चामग 13 लेरी अदुगा लाइचत असिन मरमर सिखिबा मिगी मसिंगना 2,215 नि पंजाब की असेंबली की सीट चाम 13 लेबदा आम आदमी पार्टी ना सीट 9 फंगदुना चाउन माई पाखरे रूलिंग ओरिबा कांग्रेस ना सीट 19 दगी हेना फंगमंगम किदरे अकाली दल ना मरी अमदी बीजेपी ना अनि फंखरे पंजाब की AAP चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट भगवत मान माकी माई पाकपई सर्टिफिकेट संगूर डिस्ट्रिक्ट तक लौकी मेंबर निफू लेबा गोवा असेंबली मिखल बीजेपी ना सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ओरगनी गोवा की डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अनिदी माइती होरे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनोहर AJ गोयनकरबू कांग्रेस कैंडिडेट दिगंबर कामत ना मारगांव SC दा वोट 3,000 हेंदुना माइती पेकी अतोप डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर चंद्रकांत काबलेकर सु क्यूपेन SC दा कांग्रेस कैंडिडेट अल्टोन डी कोस्टा की खुट माइती होरे उत्तराखंड असेंबली इलेक्शन दा बीजेपी ना पाक्तकना माई पाक्तुना मखाताना गवर्नमेंट सेमलगनी सीट हुमद्रा लेबा असेंबली दा बीजेपी ना सीट 95 दा मांगल थारी कांग्रेस ना सीट 39 दा मांगल थारी अदुमैनमक बीजेपी की चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामीदी की सीट कांग्रेस ना वोट 8,000 हेंदुना माइती होरे चीफ मिनिस्टर कनानो ओगेदगी हाइबक ngमदि हाइनसु मांगना फोंदोकी उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन द बीजेपी ना अचौब माई पाकप ओइदुना अनि सुबह टर्म द योगी आदित्यनाथ ना चीफ मिनिस्टर ओइना बिलमी फाटखरे मेंबर चामरी सुमना अहुम लेबा लेजिस्लेटिव असेंबली द मेजॉरिटी मार्क असि चनी के सुमना अनिनी बीजेपी ना सीट चनी हुपुत्र मंगल थारी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ना सीट चाम 53 द मंगल थारी इंग्लिश में चंगापन मरफु मांगी मतुंगदा कोरिलिंग पार्टी अमना पावर अमुक हना पाइब हानबो ओइगदरी यूपी की पोल्स ना 2019 दा पांगथोकदबा जनरल इलेक्शन की ममी अमनी हाइनरी बनी सही असिदा पांगथोकदबा प्रेसिडेंट की मिखलदसु बीजेपी बु हेनु मपांगल कनखल हलगनी हाइरी प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की टर्म असि सही सी जुलाई 19 दा लोयर बनी यूपी इलेक्शन असिदा ख्वाइदी मांगजरीब कांग्रेस बहुजन समाजवादी पार्टी ने सीट चामरी सुमना अहुम द कॉन्टेस्ट तौबा BSP न सीट अमखक्त मंगल थारी सीट 450 द कॉन्टेस्ट तौरीबा कांग्रेस सीट अनिखक्त मंगल थारी कांग्रेस की हाना प्रेसिडेंट ओरंबा राहुल गांधी ने हाइकेबदा असेंबली पोल्स असिदा मियान पिरप भर्डिक्पु इकाय खुमनजई मसिदगी एकोना परा अमदि तमलगनी लेपाक असि मियाम की इंटरेस्ट कांग्रेस पार्टी न तौकीगनी हौजी अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुक हना पिजरी 12 सुबह मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 2022 की मिखल की पोल दा बीजेपी ना चाउना मंगल थारे चीफ मिनिस्टर N बीरेन मियाम ना बीजेपी बु सगत पिबगी दमक मियाम दा थरप फोदरकनी लोइना पंजाब असेंबली इलेक्शन दा आम आदमी पार्टी ना चाउना माई पाक्तुना शासन पाइरगनी ngasi kita muta di image paudam pijo matang silu sinjari miyam mukana kurum jari